Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Petrovaradinu, Sremskoj Kamenici i Kisaču. Novi Sad od 8:30 do 10 časova, Zmajovina od broja 16 do 22. Petrovaradin od 8 do 10 časova, Krajiška, Bukovački put od 1 do 3 i broj 2. Račkog od 71 do 83 i 78. Rasadnik Nasip, Engel i Tesla. Od 9 do 10 časova, Potez Mala Karagača, Solarna dolina od broja 18 do 24. Sremska Kamenica od 9 do 13 časova, Miloša Obilića, Nadelju Bojević, Karađorđeva od Miloša Obilića prema Bockama, Ledinački put, deo vikend naselja Bocke od Sremske Kamenice do bivše pruge, Gradilište Mosta sa sremske strane, Kolar. Od 9 do 11:30 časova, deo naselja Mišaluk 2 i Alibegovac broj 1. Kisač od 9 do 10 časova, Vojvođanska od 176 do 204 i od 167 do 179. PD IRMVO, Institut za hmelj, Bački Petrovac.